Dufungure Bibiliya zacu dusome. Tutafungua Biblia zetu tusome Urwandiko rw'Abikorinto rwa mbere. waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto. Igice cya 3 umurongo wa 10 na 11. Wakorinto wa kwanza 1:10-11. Igice cya 3 umurongo wa 10 na 11. Mlango wa 3 haya yake ya 10 na 11. Nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho. Ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushiraho keretse urwashizweho, ari rwo Kristo Yesu. Amen. The Bible says, according to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on it, but let each one take heed how he builds on it. Ndashima Imana kubw'uyu munsi duteranye abangana batya. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo tumekusanyika watu wote. Igiterane Imana yiteguriye yonyine. Huu ni mkutano ambao Mungu ameandaa peke yake. Si umukutano abashumba bicaye barapanga bashiraho amatariki n'ukwezi. Sio viongozi wamekaa na kuandaa waweke tarehe na mwezi. Ni Imana yonyine yawupanze. Mungu pekee ndiye ameandaa sherehe hii. Kuri ubwo rero Imana ibishimirwe. Kwa hivyo Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Dushimira ab'Imana yakuye mu bihugu za kure n'abandi muri bihugu za Afrika. Tukishukuru Mungu pia kwa wale wametoka mbali hata na wengine wametoka Afrika. Mukaza mukagera hano amahoro. Umekuja na kufika hapa kwa amani na salama. Uyu munsi nk'uko abambere babivuze, kama jinsi waliotangulia wamesema, ni uguselebratinga no kwishimira iminsi Imana yahaye umuvyeyi wacu. Ni kusherehekea siku ambazo Mungu amempea mzazi wetu. Iminsi yaramaze ni myinshi, amekaa siku nyingi. Icyo yagombaga gukora muri uyu mubiri yaragikoze. Kile angefaa kwa mwili huu amefanya. Nta deni, hajawacha deni. Imana yamuhaye iminsi ihagije. Mungu amempea siku za kutosha. Abariho nitugirirwa amahirwe yo kuyigeza bizaba ari umugisha. Sisi bado ambapo tupo tukinehemika kupata siku kama hizi, ariko kandi tugenda tubona abandi bapfa bakiri bato, na huwa tunaona watu wengine wanakufa wakiwa bado wadogo. Iyo bibaye nk'uyu munsi bibara amashimwe cyane. Yes, wao kwao si kama ni siku ya leo hawana shukurani sana, kuko Imana yamugiriye neza, kwa kuwa Mungu amemfanyia vyema. Reka mvuge aka kantu. Acha niongee jambo hili. Iyo tubuze umuntu, tukimpoteza mtu, mukanya nitujya mu magambo y'umuryango mu buhamya, tukielekea muda ujao kwa maneno ya ushuhuda kwa familia, umuntu aravuga, mtu huwa anasema, yarangiza conclusion ikabimwe, akitamatisha tamati inakuwa moja. Akavuga ngo ndamusabira iruhuko ridashira. Anasema aweze kupumzika pema peponi. Ndamwifuriza iruhuko ryiza. Namtakia pumziko lyema. Ndamwifuriza umuzuko wabera. Namtakia ufufuo wa watakatifu. Okay, ni vyiza. Ni vyema. Kuko biruvugika neza. Inasemeka vizuri. Ariko siko kuri. Lakini hiyo sio kweli. Iruhuko ryiza, pumziko nzuri, umuntu ntaribona yapfuye. Mtu huwa halipati wakati amekufa. Iruhuko ryiza, pumziko nzuri, umuntu aribona kiriho. Mtu hulipata wakati bado anaishi. Igihe uhisemo, wakati umechagua, ugahitamo Yesu. Unamchagua Yesu. Iyo winjiye muri we, ukiingia ndani ya Yesu, ubugeze mu iruhukiro ridashira. Umeingia katika pumziko ambalo halina mwisho. Umwanditsi w'Abaheburayo, mwandishi wa Waebrania, ibice bino murongo wa 10, 4:10, yaravuze ngo uwinjiye muri ubwo buruhukiro,
Anasema yeye ambaye ameingia kwa pumziko hilo abaruhutse imirimo ye yose, amepumzishwa kwa kazi zake zote, nk'uko Imana yaruhutse yayo mwirema, kama jinsi Mungu pia amepumzika kazi zake zote. Uburuhukiro bwavugwaga na pumziko ambalo limetajwa haruguru yabanje kubabwira ko Yoshua atabashije kubaha uburuhukiro. Mwanzoni amewaambia jinsi Yoshua hajawapea pumziko, kuko iyo baza kuruhuka bageze muri Kanani, kama angepata pumziko wakati walifika Kanani, ntihajyaga kubirindi sezerano y'indi sabato, hawangepewa agano la sabato lingine. Isabato y'ukuri yagombaga kuza yari Kristo. Sabato ya ukweli ambayo ingekuja ilikuwa ni Yesu. Uwinjiye muri we rero, yeye ambaye ameingia ndani mwake, abayinjiye mu buruhukiro bw'iteka, yeye ameingia katika pumziko la milele akiri muri uyu mubiri, na bado akiwa kwa mwili huu. Nukuvuga ngo yapfuye, wakati amekufa, akomeza muri eternite, anaendelea kwa hiyo eternity, kuko nubundi yarayisanzwemo kama kawaida alikuwa ndani already. Icyabaruhutse, kila ambacho amepumzika ni uburibwe bw'uyu mubiri, ni uchungu wa mwili huu, kurwara, kurira, gukena, maskini, kugonjwa, kulia. Ariko abagiye gukomereza aho yarasanzwe, lakini anaenda kuendelea pahali alikuwepo. Nanone aramutse atarahisemo Yesu, na kama hajamchagua Yesu, abaruhutse uburibwe bw'umubiri, amepumzishwa mwili kimwili, ariko agiye mu mubabaro w'iteka, lakini anaenda kwa uzuni ya milele. Rero kumwifuriza kuzuka, kumtakia ufufuko, twabyifuza, tukitamani hiyo, twabireka ama tusitamani, bazazuka, atafufuka. Hari abazazukira guhabwa ingororano, kuna wale watafufuka kwa kupewa zawabu, guhabwa ubugingo budashira, kupewa uzima milele. Hari n'abazazukira gukorwa n'isoni, na wengine watafufuliwa kuaibishwa. Siko bimeze? Je, si hivyo? Amen. Amen. Noneho abasadukayo, Wasadukayo, umusomyi mwiza yamfasha gusoma, musomi mzuri anaweza nisomea Marko 12 umurongo wa 8, Marko 12 haya yake ya 8 kugeza ku 13 hadi 13. Hari uhabonye byihuse? Yes. Marko umurongo wa 8 kugeza ku 13. Niho haho. Ruka Marko, soma Marko aho ngaho. Cumi na kabiri umurongo w'8. Haravuga ngo nuko baramufata baramwica. Benshi cyane ravuga ngo mbese nyiri ruzabibu nabimenya. Luka yego umurongo w'8. 12. Hose hagenda avuga inkuru imwe, ariko hari inkuru usanga muri Matayo, muri Marko, muri Luka, zose zikagenda zivuga, ariko hari ukuntu usanga umwanditsi umwe yaravuze neza kurusha ahandi. Reka tuyibirebe muri Matayo 22 umurongo wa 24, uhere kuri 23. Uwo munsi abasadukayo bahakanaga yuko ari ntawuzuka. Abasadukayo cyari igice cyari kigize abayuda, ariko cyo cyahakanaga ko nta muzuko ubaho, cyemeraga ubu buzima, nyuma y'ubu buzima nta kindi. Tibemeraga ko umuntu azuka, tibemeraga umwuka, tibemeraga abadayimoni. Bazaho ari baramubaza bati, yego mwigisha, Mose yaravuze ngo umuntu napfa batarabyarana. Yes, umuntu napfa batarabyarana, mwene se nahungure umugore we acikure mwene se. Umuntu napfa atarabyarana n'umugore we, murumuna we mwene se acure, ariko guhungura uwo mugore wa mukuru we. Nuko iwacu ariko Mose yavuze.
yego yego nuko iwacu habayeho abavandimwe barindwi. atangiye inkuru. Uwa mbere yararongoye arapfa, yego maze kuko batabyaranye araga mwene se umugore we. Nuko n'uwa kabiri n'uwa gatatu kugeza kuri bose uko ari barindwi bamera batyo. yego Hanyuma wa mugore nawe arapfa. Mbese mwizuka azaba ari mukande muri bose uko ari barindwi ko bose bari bamufite? Yesu arabasubiza ati mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. yego Mwizuka ntibarongora kandi ntibashingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mu ijuru. amen. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ibi bibazo turabigira. Huwa tuna maswali yote haya. Uyu mugabo, huyu mzee, aba basadukayo batubwiye amakuru. Masadukayo wametuambia habari. Baratubwira ngo Mose yaravuze. Wamesema Musa amesema. Avuga yuko umuntu napfa, akasema mtu akifa adasize bila kuacha uzao. Kandi mu Isiraheli gusiga ni gusiga umwana w'umuhungu. Kwa Kiyahudi kuacha ni kuacha mtoto mvulana. Iyo babaga barabyaye abakobwa ugapfa ubutarasize. Ukizaa wasichana na ukufe ni kama hujaacha mtu. Noneho ngo nupfa wa mugore ntagashakwa handi. Ukifa mwanamke huo asiolewe mahali kwingine, ahubwo azagume muri uwo muryango, aendelee kwa boma hilo. Umwana wa mbere azabyara, mtoto wa kwanza ambaye atajifungua, azitwa izina rya se wa wundi wapfuye, akaitwe jina la baba yake ambaye amekufa, kugira ngo iryo zina ritazazima mu Bisiraheli, ili jina hilo lisipotee katika Waisraeli. Reka twumve Mose uko yababwiye. Gutegeka kwa 2:25 umurongo wa 8. Kumbukumbu la Torati 25 uhere kuri 5 ugeze ku 10. Anzia kwa 5 hadi 10. Twumve ico Mose yavuze abasadukayo bazaniye Yesu. Tusikize kila Musa amesema. Abavandimwe nibaba hamwe umwe agapfa adasize imfubyi y'umuhungu, yego, umugore we wapfuye ntazashingirwe ahandi hatari muri bene wabo b'umugabo we, ahubwo umugabo wabo cure ahungure. Yego. Umuhungu azabanza kuzara, umuhungu azabanza kuzara azabe ariwe uzunguriza se wabo wapfuye. Yego. Kugira ngo izina rye litazimira mu Bisiraheli. Uwo mugabo nadakunda guhungura umugore wabo, uwo muhungu nabyanga, uwo mugore aje mu marembo y'umudugudu abwire abakuru ati, yego, umugabo wacu yanze gucikura mwene se, ntakunze kumpungura. Abakuru b'umudugudu wabo bamuhamagaze bamuhane. Nadakurwa ku ijambo akavuga ati sinshaka kumuhungura, uwo mugore wabo amwegere imbere yabo bakuru, amukwetura inkweto, amucire mu maso avuge ati, uko abe ariko udacikura mwene se agirirwa. Yes, urakoze cyane. Thank you so much. Murumva ibya Mose uko byari bimeze? Mumesikia mambo ya Musa jinsi yalikuwepo. Byari itegeko, yalikuwa ni sheria, kandi utabikunze na ukikataa azanwe imbere y'abakuru, wamlete kwa wakuu, acirwe mu maso, wamtemee kwa macho, bamwambura inkweto, wamtoe viatu. Ngira ngo kumwambura inkweto, bazambura inkweto umuntu ufunzwe, ni ule akojela ndiye anatolewa viatu, kandi bamwita izina, na wamuite jina. Iryo zina rizakomeza yitwa gutyo mu Bisiraheli, na jina itaendelea hivyo katika Wayahudi. None Abisiraheli abasadukayo bazanira Yesu ayo makuru. Wasadukayo wakamletea Yesu habari hizo. Baravuga ngo niko Mose yavuze. Wakasema ndivyo Musa amesema. Iwacu kwetu hari umuntu, kuna mtu yari afite umugore, alikuwa na mke, apfa adasize, akafa bila kuacha, afite abandi bavandimwe batandatu, na alikuwa na ndugu zake 6. bagenda bahererekanya wa mugore, wakaendelea kupeana bibi huyo, hanyuma bose barinda bapfa basize ubusa, na wote wamekufa bila uzao. Baramaza batese none mwizuka uyu mugore azaba mukandi. Wakamuuliza wakati wa kiyama, huyu mke atakuwa mke wa mume gani?
tuse n'abaho definition ndoa. Acha tujaribu kudefine ndoa hiyo. Hari abantu bari babiziriye iwacu. Kuna watu huko kwetu walikuwa wanajua mambo haya. Ibintu by'indoa ndi mubizi ukuntu byakoze igitangaza. Si mnajua mambo ya ndoa jinsi ameendeka. Uyu mugore yaba mukande muri aba barindwi. Je, niulize huyu muke anaweza kuwa bibi ya mume gani? Dushize mu by'iwacu. Kulingana na mila zetu. Abasaza. N'uwa kabiri yaramushatse. N'abandi yabaye umugore wabo mu buryo bwemewe. Hata na wengine ilikuwa ni kirasmi. Mu buryo bw'amategeko bose ni abagabo b'uwo mugore. Kwa sheria, kwa serikali wote ni wazee wa mke huo. Ariko niko avuze mwene data hariya ngo ariko mu buryo bw'iki bw'umuco wa Kinyamurenge ni umugore w'uwa mbere. Lakini kulingana na ratiba ya Kinyamulenge yeye ni yule wa kwanza. Ako bishobora kuba atari n'ukuri. Na hiyo inaweza kuwa si kweli. Dushize mu Kinyamurenge. Tukiingia kwa mila yetu ama aya mategeko ya Mose yarakomeye birenze. Sheria hizi za Musa zilikuwa ngumu sana. Kugira ngo umukazana wawe ufite abahungu barindwi. Wewe uko na vijana wa 7. Umuhungu wa mbere apfe. Wa kwanza akufe. Wa kabiri ashobora kumufata. Wa pili anaweza mkubali. Nta kibazo. Haina shida. Ariko nawe apfe. Na yeye akufe. Wongera umuhu wa gatatu. Umpe wa 3. Sinzi ko byashoboka. Iyo haiwezi wezekana. No kuvuga ko uyu mugore afite umwaku. Tungesema huyu ako na mkoshi. Afite kumariraho abana. Yeye ndiye anaoa watoto hawa. Nubwo yabari mwiza gute nuko mukamwirukana. Hata kuwe ni mrembo kiasi kivipi hatuwezi kubali. No abasadukayo bazanira Yesu inkuru. Sasa masadukayo kamletea Yesu habari hizi. Bashakaga kumuchallenging. Walikuwa wanajaribu kumuchallenge. Arababwira ngo niyo mpamvu mutamenye ibyanditswe. Akamwambia ndio kisa na maana hamjajua maandiko. Kuko mwijuru sababu mbinguni ndihabaho kurongora. Hakuna ndoa, mambo ya ndoa. Ndihabaho bino dufite. Hakuna haya yote ambayo tunayo. Ndihabaho haya marelation. Hakuna hizi relations zote. Ahubwo mwijuru abantu bose lakini mbinguni watu wote baba bameze nk'abamalaika. Watakaa kama mamalaika. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Praise God. Ya dusomye ijambo hano ako karagaciyemo. Iyo tu ilikuwa ni ya dusomye ijambo hano turagira ngo tuvuge mu minota mike ya simbarambira hejuru y'urufatiro. Nataka tuzungumuze tu kwa dakika chache kuhusu msingi. Hari urufatiro, imfatiro ni nyinshi. Misingi ni mingi. Iza abantu bashobora kubaka. Wanadamu wanaweza jenga. Ariko hari izimana yashizeho. Lakini kuna misingi ambazo Mungu ameweka. Izimana yari yashizeho ni zibiri. Mungu ameweka misingi miwili. Ariko rumwe rwari inshusho y'urundi. Lakini msingi moja ilikuwa ni sura ya msingi mwingine. Urufatiro rwa mbere, msingi wa kwanza rwari umurimo wa muntu. Ilikuwa ni kazi ya mwanadamu. Ari ryo sezerano yabahaye ry'amategeko abisiraheli. Na hilo ndilo agano la sheria Mungu amepea Wayahudi. Bimera nko kubaka fondation. Ikakaa ni kwamba ni kujenga msingi ishingiye ku murimo wawe ambao imetokana na kazi yako, mu mbaraga zawe, kupitia nguvu zako. Wagera ku kigero runaka, ukifika kwa kiwango fulani, ugahagarara kuri uwo musingi, unasimama kwa msingi huo, hanyuma ugasenga na unaomba ukavuga ngo Lord bless me, mana ngasanira because of myself, kubera ibyanje nakose. I have been good, nagerageje kuba mwiza. I have tried my best, nagerageje ivyo nshoboye byose, according to what you instructed, bikurikiranye n'ivyo watuhaye. So I need your help now. Ukava ati none nkeneye ubufasha bwawe. Uhagaze kuri urwo rufatiro, ukisimama kwa msingi huo, wagerageje gukora, nimejaribu kufanya, mpumugisha kubera nakoze, nibariki sababu nimefanya,
nagerageje nimejaribu ibyo wategetse byose, yale ambayo umeamuru nabigerageje, nimejaribu. none ndashaka nawe umugisha wawe. Sasa na mimi nataka baraka kutoka kwako. Wari umurimo wa muntu mbere, ilikuwa ni kazi ya binadamu kwanza, Imana ikabona gukora nyuma, na Mungu anafanya baadaye. Mwibuke mu Gutega kwa 2:28, Kumbukumbu la Torati 28 murongo wa mbere, haya yake ya kwanza. Imana ibwira Mose, Mungu akamwambia Musa, iramubwira ngo ubwire abantu, ambieni watu nibagira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yabo, wakiwa na bidii la kumtii Mungu, nuwo kwitondera amategeko yose ngutegeka uyu munsi, hata na kutii sheria zote ambazo nimekupea leo, iyi migisha yose, baraka hizi zote izaza ibagereho. Itakuja na itawafuata. Arayitondagura iyo migisha, akasema baraka hizo zote, ageza ku murongo wa 14, akafika kwa mstari wa 14, ku murongo wa 15, mstari wa 15 aravuga ngo ni mutitondera aya mategeko, akasema msipotii sheria hizi, ntimwubaha amateka yanje, na msitii mambo yangu yote, ntimukore nkuko nabategetse, msifanye kulingana na jinsi nimewaambia, mukica kontra, na mnaharibu contract. Muyandi magambo mukava mu isezerano, kwa maneno mengine mnaacha agano, iyi mivumo yose izaza ibagereho. Akawaambia laana zote zitawafuata. Muze gusoma ico gice, imivumo ni ifite amaverse menshi. Mukijaribu kusoma laana ziko na verses nyingi sana, kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 68, kuanzia kwa mstari wa 15 hadi 98. Iyo yose ni imivumo, hayo yote ni laana izaza kubatumviye amategeko no kubahiriza isezerano bagiranye n'Imana, ambayo itakuja juu ya wale hawajatimiza agano na sheria ambao wamepewa na Mungu. Ingoma za kabiri, kitabu cha Second Chronicles 7:14, 7:14. Icyo nashatse kwerekana nuko yari umuntu fast, hanyuma Imana ikabona kuza. Nimetaka kuonyesha kwamba ili agano lilikuwa mtu kwanza na Mungu baadaye. Maze abantu banje bitiriwe izina ryanjye, watu ambao wameitwa kwa jina langu. Ese kuri none twovuga ko twitirirwa izina ry'Imana? Je, kwa leo tumeitwa kwa jina la Mungu? Nta kintu cyaba cyarahindutse, hakuna kitu kimebadilika. Turi abantu bitirirwa izina ry'Imana cyangwa turi abana b'Imana? Je, sisi ni watu ambao wameitwa kwa jina la Mungu ama sisi ni wana wa Mungu? Mwibuke ko muri rasezerano Imana yari itarabyara. Kwa agano hilo Mungu alikuwa bado hajazaa. Nta mwana yari ifite. Hakuwa na mtoto. Yari ifite abantu. Ilikuwa na watu. Ikagira abagaragu. Ilikuwa na watumishi. Yesu niwe wazanye iryo banga. Yesu ndiye amekuja na siri hilo. Yita Imana Data. Akaita Mungu Baba. Kandi abamwizeye bose, na wale wote ambao wamemwamini, bakizera izina rye, na wameamini jina lake, yabahaye ubushobozi bwo kuba, amewapea uwezo wa kuwa, apana bwo kwitwa, si kuitwa, kuwa ama kugeuka abana, wana. Rero ahangaha bitirirwaga izina ry'Imana, walikuwa wameitwa kwa jina la Mungu, nibicisha bugufi, wakinyenyekea, bagasenga, waombe, bagashaka mu maso hanje, watafute uso wangu, bagahindukira, watubu, bakava mu ngeso zabo mbi, watoke kwa mabaya, nanjye nzabumva ndi mu ijuru, na mimi nikiwa mbinguni nitawasikiza. Noneho umuntu arangije gukora ibyo byose, mtu amemaliza kufanya mambo hayo yote, hanyuma Imana nayibone gukora, na Mungu sasa awasikize na aanze kufanya. Iyi platform, hii platform yarabananiye, imewashinda. Niyo mpamvu bose, ndio sababu wote bakoze ibyaha, wamefanya dhambi, tibabasha gushikira ubwiza bw'Imana, na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Haleluya, amen. Indi platform ya kabiri, musingi wa pili ni Kristo Yesu, ni Yesu Kristo. Uru rufatiro nirwo rwonyine, huu ndio msingi pekee rutagira makemwa, ambalo haluna tashwishi lolote. Aho umuntu yizera, pahali mtu anaamini, hanyuma ugasenga muri aya magambo, na unaomba hivi, ukavuga ngo thank you Lord, ukavuga ngo
asante mwami that you have blessed me because of Jesus. kuko wangasaniye kubwa Yesu Kristo. Thank you, Lord, Asante mwami that you have blessed me because of Jesus. kuko wampaye imigisha kubwa Yesu. Amen. Amen. This is what the gospel is all about. Iki nico rero ubutumwa bwiza burico. This is what the gospel is all about. Ibindi ni bindi. Iki nico bita ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni Kristo. Injili njema ni Kristo. Kristo rero niho wahagarara ukavuga ngo ndagushima Mana. Mbele ya Yesu ndio unaweza simama useme nimekushukuru Mungu. Kuko imigisha yose nayiboneye muri uyu. Sababu baraka zote nimezipata kupitia huyu. Kubwanje kugira ngo mbone imigisha yawe. Ili nipewe baraka zako mimi. Ntibyari gushoboka. Haingewezekana. Ariko kubwa Kristo ndagushima kuko nyifite. Lakini kwa niaba ya Kristo nakushukuru nimepewa. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nase ishimwe. Mungu Baba wa Yesu Kristo asifiwe. Kubera iki? Sababu gani? Kuko yaduhereye imigisha yose y'umwuka yo mwijuru. Sababu ametubariki baraka zote za kiroho katika yeye. Muri Kristo. Katika Yesu Kristo. Amen. Amen. Paulo arongera abe Efeso 5:20. Wa Efeso 5:20. Ishingiro ryacu ry'amashimwe yacu ku Mana rigomba guhagarara kuri uyu musingi w'urufatiro rwa Yesu Kristo. Shukrani zetu zote ni lazima zitokane na msingi huu wa Yesu Kristo. Aravuga ngo mujye mushima data wa twese kubw'ibintu byose. Mumshukuru Mungu Baba wetu sisi wote kwa sababu ya yote. Muyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mukimshukuru katika jina la mwana wake Yesu Kristo. Aho niho amashimwe yacu agomba gushingira. Hapo ndipo shukrani zetu zinafaa kutoka. Dushimira Imana Data kubwa Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu Baba kwa niaba ya Yesu. Kandi icyo muzavuga cyose, na kile mtanena chochote, n'icyo muzakora cyose, na kile mtafanya, mujye mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu. Fanyeni yote katika jina la Yesu. Mushima Imana Data kubwuwo. Mukishukuru Mungu kwa niaba ya yeye. Abakolosayi 3:17. Wakolosai 3:17. Ibyo tuvuga, yale ambayo tunasema, ibyo dukora, yale tunafanya, ishimwe gusa rijya riba kubwande kubwa Kristo. Shukrani zote zigeukie nani? Zimurudirie Yesu. Ariko turaza kureba urundi rufatiro abantu bishiriyeho. Na tutatazama msingi mwingine ambao watu wameweka. Baza kumixinga, wakachanganya urufatiro rwa mbere, msingi wa kwanza n'urwa kabiri, na msingi wa pili, bagira urwa gatatu, wakajenga msingi wa tatu. Bwana sifiwe. Praise God. Aho hahandi usanga umuntu hagarara akavuga ngo Mana kubera iki? Pali mtu atasimama aseme sababu ya hili. Nakoze kino. Nimefanya hili. Nagiye imisozi. Nimeenda milima. Narataramye. Nimeomba sana. Nagize binibi. Nimefanya mambo kama haya. Nafashije abangaba. Nimesaidia watu. Nakoze binibi. Nimefanya haya. None rero, sababu ya hayo, ndashaka umugisha. Nataka baraka. Ese mwari muzi impamvu Yesu azavangura intama mu ihene? Je, mnajua sababu gani Mungu atatofautisha kondoo na mbuzi? Matayo 25:25. 25:25 Matayo. Ihene ngo zizaza zivuge ngo twakoraga gutya, mbuzi watasema tumefanya hivi, dukora gutya, dukora ibi ngibi byose mu izina ryawe. Tumefanya haya na haya na haya kwa jina lako. Yesu ngo ababwire ngo nimumve imbere mwabivumeme sinigeze mbamenya. Mungu atawaambia tokeni mbele zangu sikuwajua. Hanyuma ngo intama nazo zize, na kondoo watakuja. Azibwire ngo ubwo nari nshonje. Akasema wakati nilikuwa na njaa. Ubwo nari nambaye ubusa. Wakati nilikuwa uchi. Igihe nari mu nzu y'imbohe. Wakati nilikuwa jela. Igihe nari ndwaye. Wakati nilikuwa mgonjwa. Wangiriye neza. Umenifanyia mema. Ngo bamubaze batese twakubonye ryari? Watamuuliza tumekuona lini? Kugira ngo tubigukorere. Ili tukufanyie mambo hayo.
ngo ababwira ati igihe mwabikoreraga babandi boroheje muri mwe, atawaambia wakati mmewafanyia wale ambao rero bari abandi bazabwirwa ngo ntitubazi, kisa na maana wengine wataambiwa hatuwajui. Yesu ababwira ngo sinigeze kubamenya, awaambie sijawahi wajua, kandi bavuga imirimo bakoze mu izina rya Yesu, na wamefanya mambo katika jina la Yesu. Ni wrong motive, babikoraga kubw'impamvu mbi yo gukorera Imana, ya kutumikia Mungu. Gukorera Imana usa n'uwishu nko gukaba, ni kama unamkopesha Mungu. Reka nkora iki Imana nayo izakore kino, acha nifanye hivi ili Mungu akafanya hivi. Ni nko kwikina amayeri, ni kama nintanga hano ndabonera hano, ni kama kucheza hiyo michezo, kandi nintanga tuno duke ndabona bino byinshi, nikipeana kidogo niko nao nitapata mengi. Nimfasha imfubyi cyangwa umupfakazi, nikipea mjane ama yatima, ndabona icyo njana imbere y'Imana, nitapata kile nyibwire ngo wabibonye, nitamwambia sasa umeona nakoze biriya, nimefanya haya, hanyuma nawe rero ngaho nkorera. Sasa na wewe pia ni wajibu wako kunifanyia. Iyo niyo yitwa imirimo ipfuye muri Bibiliya. Hizo ni kazi mufu katika Biblia. Imirimo idaturutse ku rukundo, kazi ambazo hazitokani na upendo, nubusa, hayo ni bure. Mwibuke ko icyo umuntu akoranye urukundo atakizirikana, kile umefanya na upendo hata huwa uzingatii. Icyo uhaye inshuti yawe ukunda ahubwo wumva ufite ideni ryo kumwongeraho ikindi, ubona ko kidahagije. Rafiki yako hata unajisikia kuna deni ya kuongezea. Nuwoza kukubaza ejo ntiwomenye ibyo wakoze kuko umutima urukundo uraguhata. Ukiwa na upendo utasukumwa na upendo huo. Ariko iyo ufite gahunda yo gukora kugira ngo uzishuze, lakini ukiwa umepanga kupeana ili ukalipishe, ku Mana sibyo, kwa Mungu sio hivyo. Urumva bari abaje kwishuza baravuga ngo twakoraga gutya, wale wamesema tumefanya hivi, abandi bakavuga batese twabikoze ryari, na wengine waseme je tumefanya lini, twakubonye ryari kugira ngo tubikore, tumekuona lini. Hanyuma rero urufatiro rwa gatatu abantu bishiriyeho, msingi wa tatu ambao tumeweka wenyewe, ruri ku isi yose mu makanisa menshi, na hiyo imo katika makanisa mengi duniani, no rufatiro umuntu aza agasenga gutya. Ni msingi ambao mtu anakuja na anaomba hivi: Lord, thank you, Mwami ndagushima, for blessing me because of Jesus. Ko wangasaniye kubwa Yesu. Atangiye neza, ameanza vizuri, and also a little bit, ngo kandi nongeyeho buke, because of myself, kubera nanje ibyo nakoze. Nanjye sinoroshe, na mimi sio rahisi. You see, I have really tried. Urabona ko nagerageje. I have done my best. Nagerageje uko nshoboye kose. So I deserve a blessing. Nkwirerera imigisha. Mu byukuri amixinze religion na gospel. Amechanganya dini na injili. Kandi Munishi yararirimbye ngo injili pamoja na siasa ni kama maji na mafuta. Munishi ameimba hivyo. Idini ni umurimo wa muntu. Dini ni kazi ya binadamu. Ubutumwa bwiza ni umurimo Yesu yakoze. Habari njema ni kazi ya Yesu. Noneho hashatse kuzana umurimo we, ametaka kuleta kazi yake, hanyuma ashireho n'uwa Yesu, na weke na kazi ya Yesu. Abanza avuge Yesu, aseme Yesu kwanza, narangiza yivuge, baadaye ajiseme, hanyuma yumvisha Imana ayumvisha ukuntu akwiriye icyo arimo gusaba, na ndiposa amkonvisi Mungu kile anaomba. Ibi ngibi byavuye hehe? Je, haya yametokana na nini? Byavuye mu mateka make, wenda umwanya uracahari mbabwira amateka make y'itorero. Niwaambie historia ndogo tu ya kanisa. Muzi ko intumwa zavugaga ubutumwa zasigiwe na Kristo. Mamitume amesema injili ambayo ameachiwa na Yesu. Mu mubabaro mwinshi no gutotezwa, kwa persecution na shida nyingi, intumwa ziricwa, wakauliwa. Zimaze kwicwa, walipokufa, hasigara bitwaga abigishwa b'intumwa. Kumebaki wanafunzi wa mitume. Yohana niwe wapfuye wa nyuma mu ntumwa. Yohana ndiye amekufa wa mwisho. Hari umwigishwa we witwaga ngo ni Poligape. Kulikuwa mwanafunzi wake ambaye ni Poligape. Yakomeje gukomeza itorero. Ameendelea kuimarisha kanisa. Abigisha nkuko intumwa zagiye zarashizeho urufatiro. Akiwafundisha kulingana na msingi uliowekwa na mitume. Noneho bukeye, baadaye
icyo gihe hari ku bwami bw'abaroma. Ilikuwa ni utawala wa Warumi. Umwami w'abami yari Constantine. Walikuwa kwa ufalme wa Constantine. Niwe wari uyoboye icyo gihe. Ndiye alikuwa anaongoza wakati huo. Bwari busimbuye ubwami bw'Abagiriki, ibyo murabiza histoire. Yes, ilikuwa imeondoa ufalme wa Wagiriki. Abagiriki bari bamaze gutsindwa, baracitsemo kabiri, bagabana ubutware, harwanya abajenerale 4 baza gutsinda, baza kugabana ubutware. Wayunani wamepigana magenerals 4 wakakuja kugawanya ufalme. Umwe mu majepfo muri Egypte na za Palestine, undi mu majaruguru muri za Syria n'ahandi. Mwingine akabeba south, mwingine akaenda north. Bandi 4 baje kurwana nabo, hasigara 2 bagabana ubwo bwami. Wawili wamegawana ufalme huo. Noneho Constantine arebeye ku bwami bwashize. Constantine alipoangalia ufalme umepita, abona movement nini cyane y'ubukristo, abantu ko barabujamo. Akaona watu wanaingia katika dini la Kristo. Abantu ko baratotezwa ariko bagakomeza kwiyongera. Watu wanafanyiwa mabaya lakini wanaendelea kuongezeka. Itorero rya Kristo rikomeza gukura umunsi ku wundi. Kanisa linaendelea kuongezeka siku baada ya nyingine. Noneho yigira inama mu buryarya bwe n'ubwenge, kwa ujanja wake na unafiki wake, yigira umukristo. Akajifanya mkristo. Amaze kwigira umukristo, alipojifanya mkristo, arabatizwa. Akabatizwa. Abatizwa mu gahanga. Akabatizwa kwa uso. Aravuga ngo yagize iyerekwa. Akasema nimekuwa na maono. Nabonye umusaraba ari uzamara intambara zose. Nimeona msalaba ndio utamaliza shida zote. Hanyuma yinjira mu bakristo. Akaingia katika wakristo. Mu mwaka wa 325, kwa mwaka wa 325, haterana inama, kukakuwa mkutano ihuza leta ya Roma n'ubukristo, ambaye imeunganisha serikali ya Kirumi na wakristo. Umwami Constantine atangaza ko itotezwa ryakorerwaga abakristo rivuyeho. Mfalme Constantine akatangaza kuwa persecution hiyo imetolewa. Ashiraho irindi tangazo, aravuga ngo ubukristo bubaye idini rya leta. Akasema sasa Christianity imekuwa ni dini la serikali. Noneho Warumi bari bafite umuco wabo. Walikuwa na tamaduni zao, n'imyizerere yabo, hata na imani zao, hamwe na politike yabo na siasa. Barabifashe, wakachukua, babivanga n'ubukristo, wakachanganya na ukristo, biza kubyara ikintu bise Katolike, na ikazaa kitu kimeitwa Catholic. Mu Baroma, katika Warumi, iyo washakaga ikintu, kama ungetaka jambo fulani, ngashaka ko uyu mwene data ampa ku kintu runaka, nikitamani ndugu huyu anipe kitu fulani, ninjya kukimusaba wenda ashobora kukimpa cyangwa akakinyima, nikimuomba naweza nipea ama asinipee. Ariko icyo mama we amubwira, lakini kile mama yake atamwambia, cyose aragikora. Kila kitu atafanya. Kuko mu muco wabo bubaha ba mama wabo. Sababu kwa tamaduni zao kandi cyo mama avuze mama sana kikijyana. Na kile mama amesema inakubalika. Ni usanga barazanye kino kintu bashiramwo Maria hano ku ruhande. Sasa ndio sababu ameleta mama wa Yesu Maria akamweka hapa. Bikira Maria hariya. Akawekwa hapo kugira ngo basabire kuri Yesu, ili awaombe kwa Yesu. Kuko nibaja kuri Yesu bonyine wenda ntabumva. Wakienda kwa Yesu direct ni kama hawatakubalika. Ariko nibaca kuri nyina arabasabira. Lakini kupitia mama yake atamwambia Mungu awape. Baraza baravanga bavanga ubutatu. Wakachanganya Trinity. Muri 610, kwa mwaka wa 610, Muhammad aritokeza. Muhammad akatokelezea. Avuga ko agomba gusenga Imana imwe rukumbi. Wakasema ni lazima tumuombe Mungu mmoja pekee. Abantu bari bamaze gucanganyika kubera ivyo bintu bya Katolike. Sababu watu walikuwa wamechanganyikiwa sababu ya mambo ya Catholic. Bumva ko Muhammad azanye ukuri. Wamesikia Muhammad amekuja na ukweli. Baramuyoboka. Wakamfuata. Ivyo biragenda bimara ibinyejana byinshi. Haya akachukua ibinyejana hafi 15. Almost 15 generations. Mu 1545, in 1545, Martin Luther ari revolt. Mtu ambaye anaitwa Martin Luther akakuja. Aravuga ngo ibi bintu ntabwo ari byo. Akasema mambo haya si kweli.
ubutumwa bwiza nubu akasema injili ni hii, nuko umuntu atsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. ni mtu huwa anafanywa mwenye haki kupitia neema ya Mungu kupitia imani. Katolike yigishaga agakiza umuntu yakoreye. Katolika amefundisha wokovu mtu amefanyia. Litere asubira ku musingi w'ubutumwa bw'intumwa. Sasa Luther akarudi kwa msingi wa mamitume. Nyuma yaho muzi ukuntu bagiye batangira John Wesley atangira Methodiste. John akakuja akaanza Methodist. N'abashira makandikiwe. Akaweka kitu yake pia. Aba Pentecote baraza imirimo n'umwuka. Aba Pentecote wanakuja, aba Adventiste n'abandi. Wengine hivyo. Kugeza kuri uyu munsi ntitwobara abantu bafite imyumvire itandukanye ishingiye kuri religion. Hadi leo hatuwezi kuhesabu denominations ni nyingi sana. Kandi umusingi ushingiye ku muntu na msingi ambao umetokana na mwanadamu uwo wose ni kinyoma. Huyo msingi wote ni uongo. Bamwe ngo twe tubigenza gutyo. Wengine wanasema sisi huwa tunafanya hivi. Abandi twe nuko. Wengine sisi ni hivi. Abandi twe nuko. Wengine sisi ni hivi. Kandi bakizera ibyo. Na wanaamini hayo. Bati siko batubwiye. Sio hivyo tumeambiwa. Sikuri ya muntu wacu yavuze. Mtu wetu hajatuambia hivyo. Ndetse ugasanga hari n'ufasha uwo muntu n'agatabo kiwe wenda yanditse kuruta uko yakwitwaza na Biblia akazavuga utwo tuntu. Hata na wengine wanatumia vitabu za watu hao hata kuliko Biblia. Imisingi rero nubwo yaba myinshi. Hata kama misingi geuke mingi sana. Umusingi ukuri numwe. Musingi wa ukweli ni mmoja. Ni Kristo Yesu. Ni Yesu Kristo. Imyizerere nubwo yaba myinshi. Hata kama imani za watu zikuwe nyingi. Kwizera kukuri ni kumwe. Imani ya kweli ni moja. Ni Kristo Yesu. Ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Wewe ubwawe binafsi ushingiye kuri wowe. Ukijaribu kufanya kulingana na wewe. Ku musingi wawe ibyo wabashije gukora. Msingi wa yale ambayo umeweza kufanya. Ntago waba karifi. Huwezi kuwa qualified. Ariko ushingiye kuco Yesu yakoze ku bwawe. Lakini kutokana na kile Yesu amefanya kwa ajili yako. Ukagihagararaho. Na usimamie kwa hayo. Niho hahandi. Niyo pahali. Wahagarara ukavuga ngo Mana ushimwe ku bwa Yesu Kristo. Unaweza sema Bwana Yesu asifiwe kwa ajili ya Yesu. Ukaririmba ngo baraka zote. Ngaba busa nuririmba. Nilizozipata kwa Mungu. Baraka zote za ulimwengu. Hata kwa Mungu. Yes. Aha. Ndiri na furahia baraka zote za ulimwengu wa roho. Oh, karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho. Karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Iryo niryo shimwe gusa abakristo bagomba kugendana. Hizo ndizo shukurani tunafaa kutembea nazo. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo shimwe kuko yaduhaye imigisha yose y'umwuka. Mungu Baba mwana wetu Yesu Kristo asifiwe sababu ametubariki baraka zote za kiroho. Muri Kristo. In Christ. Hanze ya Kristo. Outside of Christ. Imigisha dufite tuyisangiye n'abatizera. Hizi baraka zingine zote tunachangia na wale hawajaamini. Iyi yisi. Baraka hizi za duniani. Abatazi Kristo bafite myinshi. Wale hawamjui Kristo wana baraka nyingi. Amazu, amamodoka, amakampani, indege, amamodoka, ibiki. Wande wenye kampuni hizo. Ibya Yesu reka. Mambo ya Yesu hawajui. Natwe turayisangiye. Na sisi pia tunachangia na wao. Kuyigira si bibi. Kuwa na hayo si vibaya. Ariko siyo migisha Yesu yazanye. Lakini Mungu Yesu hajaleta baraka hizo. Siyo migisha yahaye abizera. Siyo hizo baraka Yesu amepea waumini. Imigisha yo mwuka yo mwijuru. Baraka za ulimwengu za roho niyo twahawe. Hizo ndizo tumepewa. Bwana sifiwe. Praise God. Iyo migisha mwaba muzi yariyo? Je, mnajua baraka hizo za mbinguni? Iyo tutabasha kubona muri ibi bifatika. Yale hatuwezi ona na macho. Yesu yatuzaniye. Ambao Yesu ametuletea. Ntabwo Yesu yazanye amafaranga n'amazu n'amamodoka n'ibindi. Yesu hajatuletea pesa, nyumba,
icyo yazanye kile ameleta ni isi yari ibuze, ni kile ambacho ulimwengu ulikuwa umekosa, nagakiza, ni wokovu, ubugingo buhoraho, uzima wa milele, ijuru, mbingu kubizera. kwa waumini. Amen. Amen. Msingi bora ni Yesu, jenga juu ya Yesu. Msingi bora ni Yesu, jenga tusipojenga juu ya Yesu, kazi zetu zitaponga. Msingi bora ni Yesu, jenga juu ya Yesu. Uwubatse kuri urwo rufatiro ntapfa. Yule ambaye amejenga kwa msingi huo hakufi, ahubwo yarangije gupfa, lakini amekufa already. Ahambanwa na Kristo, akazikwa na Yesu Kristo, azukana nawe, akafufuliwa na yeye, ariho mu ijuru iburyo bwa Se hamwe na Kristo, na ako mbinguni pamoja na Baba akiwa na Kristo. Icyabakoze iyo tumubuze hano, akipotea hapa, aba yimutse, amehamishwa. Abavuye Kayole, ametoka Kayole agiye Texas, ameenda Texas. Abari Kayole ntibomubona, wale ambao wako Kayole hawawezi mpata tena. Abari Texas nibo bamubona. Wale wako huko ndio watamuona. Abari mwisi ntibamubona, wale wa duniani hawawezi muona, ariko bari mwijuru abayabasanze, lakini wa mbinguni wamempata. Nico kiba cyabaye. Hiyo ndio imefanyika. Nuko umuntu aba yachenjinze ahantu, mtu amebadilisha places. Warutuye hano urimutse utuye ahandi, umetoka hapa umeenda mahali kwingine. Warutuye muri iyi nzu uyivuye mugiye mu yindi, ulikuwa kwa nyumba hii na umehama kwa nyumba nyingine. Nico gikorwa kubizera. Hiyo ndio kazi kwa waumini. Twebwe kubera turi abanyamubiri tureba ivy'umubiri, sababu sisi tunaangalia kimwili, tubidefinisa mu buryo bw'umubiri, tunadefine kulingana na mwili, tukazumva ku buryo bw'umubiri, na tunasikiza kulingana na mwili. Ariko abizeye, lakini waumini bavuye mu rupfu, wametoka katika mauti, binjiye mu bugingo, wameingia uzimani. Iyo bavuye mu mubiri, wakitoka mwilini, baba bakomeje muri bwa bugingo n'ubundi, wanaendelea kwa uzima huu ambao walikuwa ndani. Kristo abaha umugisha. Kristo atubariki. Amashi menshi twese kumuvuga butumwa, amashi menshi.